Alzheimer, por el número de enfermos que hay hoy, por el número de enfermos que va a haber en 20 o 30 años, por el grado de dependencia que acarrea y por lo que cuesta atender a cada paciente cada año, es la gran amenaza de nuestra sociedad y de nuestro sistema sociosanitario. Bueno, Santo Tomas Lizeoan kursuaren hasieran, ikasle guztiak, bigarren batxilleratuko ikasle guztiak bildu genituen eta aurkeztu genizkien proiektu batzuk, eta proiektu horien artean bat, hain zuzen ere, Alzheimerraren inguruan zan, eta voluntario batzuk eskatu genituen. Denbora pasa da proiektuak bere gaztarotu bizitako plantzeko zailtasunak zituen eta bere arduratzen jakiteko ere zailtasunak zituen. Orduan, momentu egin zuten, gure zentro batera eramatera. Eta bertan, entretenitzeko jokoak egiten zituzten eta baita bere gaitasunak ez gobetzeko, ez guztiko delako, baina gutxienez mantentzeko eta aukera erazteko. Esplikazio zientifikoekin batera, nik nire esperientzia pertsonala kontatzen nuen, ni proiektu honetara apuntatu nintzelako, nire aitonak ere gaixotasuna zuelako. Eta proiektuaren amaieran, pixka bat, animatzen genuen jendea, gaur esplikatu egun mugimendu edo ekintza honetan jendeak gaixotasuna etxean izan edo ez, jendea mugimendu honetara animatzea, jendea lortzea eta laguntza gehiago lortzea gaixotasunaren inguruan. Bueno, ha sido un acto en el que se han explicado las consecuencias de la enfermedad de Alzheimer y un acto en el que hemos tratado desde la Fundación de la Real Sociedad de explicar la importancia de las personas para combatir la enfermedad, la importancia de los valores humanos y cómo la participación de todos, de las familias, el respeto al enfermo es algo fundamental. Bueno, lortu behar dugu Alzheimerra eta dementzia sozializatu eta normalizatu. Orain arte estigma bezala ikusten dugu gizartean Alzheimerra eta beharrezkoa dugu zaintzaileak eta familiak gizartearen babesa. Horregatik konplizitate hori beharrezkoa da aurre egiteko Alzheimerrari eta orokorki Alzheimerra dituen ondorio guztiak behintzat gehitzeko. Garrantzitsua da indarrak batzea, elkartzea, gaur ikusi da. Liceo Santo Tomas, Errealeko Fundazioa, Zita Alzheimer eta Fagi. Bakoitza arlo desberdinetan gaudelanean, baina helburu bakarrak elkartu behar eta azaldu behar deban, eta da Alzheimerraren aurka egin denon artean, eta debakoa da hasiera bat. Eta hau berde itxurako marea hau zabalduko dugu gizarte guzian, Gipuzko guzian. Y a esta enfermedad no es que se le deba plantar cara, es que le podemos plantar cara. Si nos unimos todos, sociedad, familias, cuidadores, asociaciones de familiares, investigadores, voluntarios, es como le podemos plantar cara. Fomentando la investigación médica, básica y social y yendo a resolver problemas que son reales hoy, como el hecho de que haya tantos enfermos sin diagnosticar, tantos enfermos que se diagnostican demasiado tarde, tantos pacientes sin tratar, tantos cuidadores y tantas familias desinformadas y tanto por conocer en cuanto a todo lo que es el diagnóstico temprano y en cuanto a todo lo que tiene que ver con tratamientos futuros. Esto es el gran proyecto DEVA, que es el proyecto de un pueblo que se une contra el Alzheimer.